Raymonda Carvera sam upoznao godinama kasnije, budući da je moj prvi odlazak u Ameriku bio još negdje 76. Kada sam tamo odlazio govornik jukeboxa da pravim intervjue sa rock'n'roll zvijezdama kao što su Neil Young ili Leonard Cohen ili Bob Dylan, mnogi ondašnji rock'n'roll grupe, Led Zeppelin, Pink Floyd. Ali prevashodno moj interes je bio za američku bitnu književnost, kojom se to bavim već više od 40 godina i sustavno ih prevodim. Allen Ginsberg, William Burroughs, Lawrence Ferlinghetti, Gary Snyder, Michael McClure i mnogi drugi, naravno Charles Bukowski. I tokom vremena uspio sam upoznati Raymonda Carvera. Na moju žalost, nakon 77. godine, nakon što je on prestao idućih 11 godina dok nije umro da pije, tako da su naši susreti, ali naravno svu njegovu količinu alkoholičarske žeđi kasnije je usmjerio na grozničavo pisanje, tako da na drugačiji način se iskazivao. I imali smo prilike 10-ak puta po pola dana, jedan dan sjediti, razgovarati, pričati o suvremenoj američkoj svjetskoj književnosti i družiti se. Sjajno. Ovo je moje sjećanje zapravo na Raymonda Carvera, netipično za mene jer je napisano na način na koji je on pisao. Sjećajući se Raymonda Carvera, prošle su mnoge godine kako te nema. Prije toga nekoliko puta smo se rukovali, isto toliko puta sjedili i pričali, izmijenjali desetke pisama. Ti si se iznova oženio, a onda si umro. Mnogih koje smo zajedno poznavali i družili se s njima, sada više nema. Pitam se, mogu li za sebe uopće reći, poznavao sam ih, rukovao se s njima i prijateljski grlio, noćio u njihovim kućama, čitao ih, prevodio. Nadam se da sam već dovoljno sretan, dovoljno povlašten, što sam te poznavao, što sam još uvijek živ i sada o svemu tome svjedočim ovim riječima. Jer za onoga koji živi mora postojati nešto čemu će se radovati unatoč starenja, gubitka starih prijatelja i sjetnog sjećanja na tebe. Bravo.